Dwyer winjo pachi ariyo adek auchiel nono wachako gi weche mahinyo chuny kata weche motimore apoya ni ji 10 ne otho e masira mar apaya mojuko lori moro kod nyamburko mating'o jowuoth e gwenge mag Soi mayudore e kaunti ma Uasin Gishu e apaya mawuok Eldoret kochomo Kitale. Ji 9 ne owito ngimagi kanyo kaachiel to ne otho ka itere kar yudo thieth. Joneno wacho ni lori no ne obayo yo motuomo nyamburko mane ting'o jowuoth. Masira no yangi gi komanda mar obila ma Soi miluongo ni Henry Zuma, ma bende okwayo jo Kenya mondo tang'e seche ma gin e apaya kendo giluw chike duto mag ndara. Kumetokea ajali mbaya ya barabarani hapa mahali tuko, ambapo matatu ya Great Rift ambayo ilikuwa inatoka Kitale kuelekea Nairobi imeweza kugongana uso kwa uso na lori ambayo iko hapo kando yetu, na watu 9 walipoteza maisha hapo, na mmoja ambaye alikuwa amekimbizwa amepoteza maisha pale Eldoret kabla ya kuingizwa hospitalini. Kwa jumla, kwa bahati mbaya, katika ajali hii ya leo tumepoteza watu 10, wakiwemo wanawake 5 na wanaume 5. Ripoti ile niko nayo ni kwamba hii lori imeacha upande wake ikakuja upande wa mahali matatu ilikuwa inaendeshwa, na kwa ghafla na kwa hiyo bahati matatu ikagonga ubavu wa hii lori vile unaiona pale kando, na watu wakapoteza maisha namna hiyo.